whatever Allah has will be, and whatever He has not will never be. Kun fayakun. Kan, so kita nak merengek macam mana, kita nak tak happy macam mana sekalipun, tak nak terima macam mana pun, kan, in the end kalau dia akan jadi, dia jadi. Dia tak jadi means dia tak jadi. So kita nak kena latih diri kita, kan, latih diri kita daripada sekarang, because anything can happen in life. Kan, sekarang alhamdulillah hidup kita mungkin elok, kan, bila-bila masa kalau Allah nak uji dia terbalik, dia boleh terbalik. Berapa ramai di antara kita yang pernah go through benda tu, kan, kita pernah rock bottom dan sebagainya, but all this ada sebab, all this ada wisdom. So as Muslim kita kena belajar what is the wisdom behind everything that happen and does not happen. Okay, maknanya dia happen bila kita tak expect dia happen, dia tak happen bila kita nak dia happen. Ni benda-benda yang kita selalu susah nak terima, kan. Kita ni mesti sentiasa berada dalam tahap iman yang tip-top. Kan, bukan ada iman yang TikTok tu bila something happen kita terus macam okay, tak apa, aku redha. Tak. Sebab as manusia kita ada perasaan. Kan, kita akan sedih, kita akan ada banyak persoalan dalam hati kita. But at the very least, bila kita at the tip top of kita punya iman, kan, kita tak senang give up.